U petak, dan posvećen časnom krstu, 7. oktobra po novom, a 24. septembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi prepodobnog Simona, svetog kralja Vladislava, prepodobnog Davida Srpskog i svetu prvomučenicu Teklu. Milostivi protok bilje si, oče Simone, otečestvo dobrije ugobzilje si, i po smrti raka moži tvoji pokazuje nam preslavno vidjenije. Tjem cijeluju prihodjašim podaješ isjeljenija, i nas ne zabudi moljaši tisja, no isprosi mir dušam našim i veliju milost, da zovem ti, raduj se, oče Simone prepodobne. U ličnosti svetog kralja Stefana Prvovenčanog, srednjeg sina velikog župana Stefana Nemanje, ostvaren je ideal hristoljubivog i čovekoljubivog vladara, pod čijom vladavinom je Srbija stekla državnu i crkvenu samostalnost. Stefan Prvovenčani je vladao od 1196. do 1217. godine kao veliki župan, a od 1217. do 1227. godine kao prvi srpski kralj, zbog čega je i nazvan Prvovenčani. Za kralja je krunisan u svojoj zadužbini, manastiru Žiči. Krunisao ga je njegov brat i duhovni otac, Sveti Sava. Sve vreme svoje vladavine radio je na učvršćivanju pravoslavlja i srpske države. Posle dobijanja crkvene samostalnosti u Nikeji 1219. godine, zahvaljujući Svetom Savi, crkvena i svetovna vlast bile su usko povezane. Pored toga što je bio vešt vladar, Stefan Prvovenčani je bio i veoma obrazovan. Oko 1216. godine napisao je prvu celovitu srpsku biografiju, Život i podvizi svetog Simeona. Stefana Prvovenčanog je Sveti Sava pred smrt zamonašio i dao mu ime Simon. Na današnji dan 1224. godine Sveti Simon se upokojio. Njegove svete mošti počivaju u manastiru Studenici, zadužbini njegovog oca Stefana Nemanje. Nakon smrti Stefana Prvovenčanog, na presto dolazi njegov najstariji sin Radoslav, koji je vladao 6 godina, a potom drugi sin Vladislav. Kralj Vladislav je podigao jedan od najznačajnijih i najlepših srpskih manastira, Mileševu, na reci Mileševki, nedaleko od Prijepolja, gde je preneo mošti svoga strica Svetog Save. Kao pobožan vladar, kralj Vladislav se odlikovao neobičnom milosrdnošću prema siromašnima. Mirno se upokojio 1269. godine i sahranjen je u manastiru Mileševa.